kamnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo westudio lapho khona seswethula abaculi bakabahlabahlosile nabanohlonzo namhlanje sikuphathela inkaka sikuphathela ingwazi sikuphathela igagu mfowethu umthetho hlaba kodwa usamile unjabula umfwana ngesikubingelele insizwa kithi ngishilo nje uyisho nisephi imali osuke ngibuze wona uyisho nisephi mfowethu ubukeka mfowethu uhamba kakhulu umsebenzi wakho mfowethu umuhle kakhulu mfowethu kulezi insuku mfowethu bathi yisho nisephi imali mfowethu bathi ngishile nje kunyakaza izwe lonke mfowethu singathi kuthini kuwe mfowethu ngomsebenzi wakho onyakazisa izwe kangaka umjabulo la ngalo oyimiliyoni onemiliyoni uzule lapho unjabulo la ngalo oyimiliyoni oyimiliyoni uyazi oseshaya imiliyoni South Africa yakithi ngiyabonga kakhulu bafowethu kwabancane abadala yingane uTikTok uFacebook uWhatsApp hey ngiyabonga bafowethu hawu nazana ngenza umuntu ebantwini hawu kanti liyashayeka imiliyoni umfowethu ngifuna sibuke uthatha mfowethu lwashuni ungayi kuloshuni ogijinyiswa abantu abaningi bese uthatha lokwakini uthi hayi ngifuna ukuthi ngisebenze ngalokwakini kwasekhaya ngikuphucuze ngikwenza isimodeli kube lento ezoba mnandi idleke isebenziseke mfowethu ilapho nje mfowethu kuthiwa umuntu ubhodla ukudla kakudlila ngithi mawudle isicukwane ubhodla isicukwane mina mfowethu bengazi ukuthi umuntu oculayo baba omncane usomnani so lento yakhela noma sengithanda ukuthi mhlambe ngishaya abanye oshuni akwenzeki uyakhumbula mhlambe unjabulo ke wabuya last year ngealbum yayithi idayisa aphi imali istyle ngazama ukushintsha kodwa ngahluleka uyazi kuze kube manje ke ayi ngabona ukuthi hayi angihlale kukho lokho engikudlile ilapho nje wethu ungathini ngesasasa esilibona likhula kakhulu lomculo kwaMaskandi ukuthandwa nje nokuthasela kwawo emhlabeni wonke jikelele phela lokho mfowethu siyakujabulela kakhulu singabaculi bakaMaskandi into vele kade kwasasifisa nobaba abazala ababeyifisa nomkhulu ababecula uMaskandi babekufisa lokhu ukuthi uMaskandi uhlonishwe kanje South Africa siyabonga nje kakhulu balaleli bakaMaskandi nabalandeli mfowethu la sikwi-mother of all lomcimbi bathi uhlelwa umuntu wesifazane mfowethu ungathi kusho ukuthini lokhu hey wemfowethu umcimbi muhle nami ngibonile mangena stage ukuthi ayi kwazwa muhle umcimbi uyimpumelelo nje zisuka siyabonga kakhulu siyafisa ukubona lo mcimbi uqhubeka nangonyaka ozayo futhi iQuantum Luwino omunye futhi nakulo yanyaka siyafisa nje ukuthi impela uqhubeke lo mcimbi muhle kakhulu ukwavela wasithi sika sisemaboneni emcimbini wakho mfowethu ohambe kahle kakhulu ungathi ngaloyo iyekeleyo wemfowethu namanje ngisenedubulo zaloya mcimbi hambe kahle kakhulu mfowethu bengalindele ukuthi abantu bazoba ngaka bavele bathi qhu abantu indawo yagcine ngasekho uyakhumbula nje nawe lapha kwakuminyene utshumo nalo uthi wagcina luyiswela indawo kwathina asihlala ngisho VIP asihlala ngaphansi uyabona ngenxa yobuningi ababantu ababelapha South Africa ngiyabonga uthando wena ngithanda ngalo ngiqhubeke njalo nje unjabulo nimseke kukho konke enikwenzayo khona ke lento kwasithi sika ngayo lapha la yini lento mfowethu nayo engikushoyo nje ngithi mina unjabulo uqedile studio engafika noma yini nakusase ngafika naphambi kwasase ngafika noma yini ungathini bahleli bemcimbi ngathi yini le baphuthelayo mfowethu benzani beshiya lo muntu ngaphandle mfowethu ufakazi wami wawukhona emaboneni batshele wena ukuthi hayi bo musana ukukhohlwa le ndoda lena iyathandwa nje ngathina amazwi akho kuphetha mfowethu uyibongela ngibathandi bomculo bonke baseNingizimu Afrika mfowethu ngokweseka ngaso sonke isikhathi bafowethu ngiyabonga kakhulu qhubekani ngiseke unjabulo uyanithanda nohlezi nila enhlizweni yami nibaseke nabanye abafowethu abakhiphile nabazokhipha asekaneni nje kulonyaka lonyaka nje uyabo unyaka wokusekana ilapho shile nje amnandi phala ngiyabonga